96.4 मेगाहर्ज सामुदायिक रेडियो एकता। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे। करुणामय बुङ्गद्य या ज तोया चोङ्गु इ धिमे या ताले हस्ते हाइसे या स थोया चोङ्गु इ बुझे न पस्वागु तजिलजी लसता लुई कि पिछि सकसिगु नुग नुगले स्वा होया चोङ्गु इ अनि कालो दुःख जुया चोङ्गु इले छि पूर्वज पिन्स बुङ्गद्य बिजाकल ओस पोलिया पला थुगु भूमि ल्याव वा वल वासल अले सकसिगु जीवने लसता वल लसता होलीमा बुङ्गद्य या रथ यले देया पुचे देका रथे देव बिजाका देव सालायंका गाभा जात्रा अन नुग जात्रा अन लगन जात्रा लिपा आ थथी त्वाले विश्राम जुया चोङ्गु इ ख आ वैगु जे 23 गते जाउल खेले सालायंकाली आइतबार जाउल जात्रा ला गुकी या त भूत जात्रा थकान थ्यागुया थुगु तजिगु जात्रा या लसता सगसित भितुना देछना चोना बुङ्गद्य या जात्रा वोल सोवे मखुला सोवे थियन छद नप्ला मखुला बुङ्गद्य या जात्रा वोल सोवे मखुला सोवे थियन छद नप्ला मखुला क्याखन हुलावे दिमे या ताले क्याखन हुलावे दिमे या ताले थुगसी लाला के छन्त यत्य या जाले थुगसी लाला के छन्त यत्य या जाले पोस्टे आइसे पोस्टे आइसे हो तपाल फिन ढाका टप्ली पुयावे छसैको छापे फिनु सुलु पुयावे तपाल फिन ढाका टप्ली पुयावे छसैको छापे फिनु सुलु पुयावे ग्यासे थियन छद झाल सोयाही सिचुक करवा जिम्त लखनु नाही सिचुक करवा जिम्त लखनु नाही होस्टे आइसे होस्टे आइसे हा हा स्वाका थियन छद तिजक गन हो वो स्वा छ छेने छुन यत्य स्वान हो स्वाका थियन छद तिजक गन हो वो स्वा छ छेने छुन यत्य स्वान हो तालक बुङ्द्य सासा नेफुक या न्याइरे मनवे कयत्य श्वास जिन ब्यान्याइरे मनवे कयत्य श्वास जिन ब्यान्याइरे होस्टे आइसे होस्टे आइसे न्याकसारी न्याकसा बुङ्गद्य या जात्रा वोल सोवे मखुला सोवे थियन छद नप्ला मखुला बुङ्गद्य या जात्रा वोल सोवे मखुला सोवे थियन छद नप्ला मखुला क्याखन हुलावे दिमे या ताले क्याखन हुलावे दिमे या ताले थुगसी लाला के छन्त यत्य या जाले थुगसी लाला के छन्त यत्य या जाले होस्टे
मदन कृष्ण श्रेष्ठ यासले इन्द्र व्यञ्जनकार या चोसा अले लसे थुगु मेनिङ कुसे जोजलपिया अले लस कुसयाना शान्ति व सद्भाव या नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुई नसिफुति 3 मेगाहर्ज नेना चोना दि मछित बुंग दियो या जात्रा या लसता न्याबोसे लस कुसयाना छिस थुगु इले नेना चोना दि गु ज्याजो ख लोक हवा गुमे छित यो गुमे न्यंका वया चोनागु थुगु ज्याजोले लस कुसयाना चोनाम जी रमा बजाचारे थुगु ज्याजो लाल बन्डी ट्रेड लिंक लाल बन्डी सर्लाहिया गुहाली यहाँ चंगुदु गन यकुसिन अतिक येकुगु यामा हाया बाइक स्कूटर स्कूटी न्यागु या नीति छिन दुस्या दिफै ज्याजो लोक हागुमे थुगु इले नेने धुंका मेगु गुगु इले ना हक न लिसा कया नेने मन दुसा थुगु ज्याजो फेसबुक पेजे अले युट्युब न लुका दिफै माला दिसन हे बुंग दिया जात्रा नाप अन्न सैगु लसता जक मखु मेजु नाप मिखलवाना मति नाया स्वा होइगु लसता न लुइगु जुया चन जात्रा यहुले त्यो सोना लसपी नपलाता स्वेता स्वेगु स्वेतम स्वेगु जीथो धैम फुता फसाद झूला फसाद झूला फसाद झूला जात्रा यहुले जो सोना लसपी नपलाता स्वेता स्वेगु स्वेतम स्वेगु जीथो धैम फुता फसाद झूला फसाद झूला फसाद झूला रंगी बिरंगी वो सपना नुनुगु फैशन याना रंगी बिरंगी वो सपना नुनुगु फैशन याना वो नचो न वो न्याकु काका उले वो न वो पाटुवाना wana tona wanya kukaka ule wana wa patuwana jatra yahule dioso wana lesipina pelata sweta swegu sweta masegu jito dhama futa fasad jula फसाद झूला फसाद झूला soya balatala Yone soya budi malata Yone soya balatala Yone soya budi malata Makute ji suelata Masa masa ji gope mala Makute ji suelata Masa masa ji gope mala Zata yahule Dios sobona
छन्थिपी नपलाटा थुगु मेनेङका स्वयम्भुराज साक्य हो चन्द्रमान साक्य यासले वरिष्ठ मेहालामी स्वयम्भुराज साक्य या मेनिङकी गुया नीति छगु ज्याजो जुइगु सूचन थुब्ले पिदङ्गुदु वेक जन्म जुगु त्वा हखा सकसिगु नीति निशुल्क न्हेबुइगु उगु ज्याजो वैगु जेथ्या 25 गते जुइगु गोसा खलक धागुदु थुगु विषय मेमेगु सूच छिथा तक अवश्य न थेंके जीवने निरन्तर हिउपा वयाचोनी गबले लकस जीवन हिलाचोनी गबले जीवन लकस हिलाबी व्यक्ति हिलिगु व लकस हिलिगु या छगु मु हुनी धैगु माया ख सक्सिगु नुगले माया लुई थो माया स्वार्थे हिलकी पलखया नीति सुख लुथे जुसा वास्तवे दुखया ई जीवने दुहा व गुजुयाचोनी उकी मतिनामी दथुई स्वार्थ या भाव लुई मज्यो स्वार्थ लुतकी माया तनावनी गनावनी मतिना बिउगु लसता ननावनी छन्त खनेवो छगु मगसा छन्त खनेवो छगु मगसा मिखा प्याख हुलाबी छन्त खनेवो छगु मगसा मिखा प्याख हुलाबी तिना तै गुनु गलुखा छथु हे चलाबी छन्त खनेवो छगु मगसा नेले जकम खोजलेना नेले जकम खोजलेना लाप्चा थे मन बोयाबी नेले जकम खोजलेना लाप्चा थे मन बोयाबी जाले न तके निथे जाले न्या तके निथे मिखा छंके तके ना बी मिखा छंके तके नि मिखा छंके तके नि छन्त खनेवो छगु मगसा सुला चोंगु मती नाया बेग सुला चोंगु मती नाया बेग सुमधुर फसे बोयाबी सुला चोंगु मती नाया बेग सुमधुर फसे बोयाबी जाखा चुंगु लगसा जाखा चुंगु लगसा छठू रंग चंगी जुयाबी रंगी चंगी जुयाबी रंगी चंगी जुयाबी छन्त खनेवो छगु मगसा छन्त खनेवो सञ्जीव प्रधान यसले सङ्गरत्न साकिया चोसा मनराजा नकमिया सङ्गीते तज्यागु नुग मेचा पाखे थुगु मेनेङका थ यम खनेव वया महंगसलुई
मंगसे लुइमेसित थगु जीवन या पासा देकिगु नीति अनेक कथा कुटयै उकी झी दथुइ लुइगु छका लपुख लमितता Elamita thuli khanye na biu Elamita thuli khalanye na biu Khewo taya paya chanta hunch majita haya biu Wahe na pubya ya na biu Waya mama abu zunya sa taya te the morpi dhegu Waya mama abu zunya sa taya te the morpi dhegu Dhara hara khanid ko chena jimi gu he dhegu Dhara hara khanid ko chena jimi gu he dhegu Khewo taya paya chanta thuli khaji gu nena bu छम जिता हया बिउ एलमिता थुली खाने ना बिउ एलमिता थुली खाने ना बिउ खेवो तया पाए छन्ता हूँ छम जिता हया बिउ वह न पग्या या न बिउ मचाने न धासा धंधा है कैमा धैब्यू है मचाने न धासा धंधा है कैमा धैब्यू छेथिने वो धुकु यताचा छंगुला दिलाई धैब्यू छेथिने वो धुकु यताचा छंगुला दिलाई धैब्यू थे वो तया पाए छन्ता थुली खाजी गुन्य नाब्यू वह नप ब्याया नब्यू एलमिता थुली खाने नब्यू एलमिता थुली खाने नब्यू खेवो तया पाया छन्ता हूँ छमजिता हया ब्यू वह नप ब्याया नब्यू झिसा सदा हनावया चोनामा संगीतकार द्वारिकालाल जोशी चोसा व संगीते सूरजवीर बजाचार्य सले थुगुमे नेंका थुगुमे धरा हराया उल्लेख दु धरा हरा खने दक्को छेन जिमी गुहे थैब्यो धरा हरा थुगु इले भुखाचा दुना चंगु अवस्था दु थुकिन प्रस्त याई थुगुमे थुगु इया मे मखो थुगुमे नेपाल भाषा या छपु फुलागु लोकहवागु मेख उगु इले लोकहवागु मे हाला दिम भाजो ज्ञानेश्वर निभाख थुली महत्व जागु नेवा पहल जागु मे लिपा हाला दिम भाजो बजाचारे या त अतिक यगु व अजागु आपाल मेदु गुगु छगु इले सकसिगु नुग नुगले लुगु मेजुल थौन लोकहवा अले अजागु न मेदु गुगु थौ नेने मखनावन छगु बा लागु सृजना सकल नेवा तैगु नीति सदा थया चनेमा थोकुत थुगु ज्याजो या नदु जीवन जन्म सुरु जुई मृत्यु अन्त जुई
थो दथुई छगु संघर्ष जुयाचोनी गुकी या त जीवन धका अर्थ बिगु ज्याजुई तर सकसिया जीवन थो परिभाषा कथ लुई मखु गुलिसिया जीवन मात्र छगु प्याखो न्याथे न्याना चोनी होसहीन जुया जिन्दगी होसे मदुगु थौसिल जिन्दगी छगु प्याख धैगु थौथुल संगीता साके असले निरञ्जन साके चोयादिगु थुगुमे रिता महर्जन लसे हनादिगु ख जिन्दगी खल हेबले आपाल जिन्दगी मात्र थलुई अले गबले अन्त्य जुइ मखुगु अजागु जीवन नदै गुकी समाज लुई दे लुई मात्र छम मखु सकले उगु छगु जीवने लुई
थजामहे छम व्यक्ति या चर्चा याना थुगुवाले नेपाया नापामा मातृभाषा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्य या बुद्धि हनेगु नाप वसपोलिया प्रकाशन व सम्पादन पिदङ्गु बुद्ध धर्म व नेपाल भाषा पत्रिका पिदङ्गु लसता लुमङकुसे नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु व मा भापुचल धर्मादित्य धर्माचार्य बुद्धि व पेक्कगु मातृभाषा पत्रकारिता दिवस न झझ धाक हन यल महानगरपालिका नापसा चोङ्गु केबे छगु सभाजुल थुगु केबे सोना तगु धर्मादित्य धर्माचार्य छता स्वा देछासे थुगु दिवस हनसा थुगु हेवाले छिसा बुद्ध जयन्ती न हना बुद्ध या जन्म बोधि ज्ञान प्राप्ति व निर्वाण या सोङ्गु संयोग चु लागु दिन छित सदा ज होला चोङ्गुदु लकेना चोङ्गुदु बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि करुणा भावया चित्त जोनाथौ शास्ता छङ्गु शरणवया करुणा भावया चित्त जोनाथौ शास्ता छङ्गु शरणवया दुःख अनात्मा अनित्य थोसङ्गु लोके सकसिना थुइका चोङ्गु बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि छङ्गु वसिला ज्ञान लुइका छब्युगु सत्य मार्ग मसिका छङ्गु वसिला ज्ञान लुइका छब्युगु सत्य मार्ग मसिका संसार दुःख चुइका छेता शान्ति हे केता छन्थवया बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि बुद्ध सदा नुगले लुइमा बुद्ध केना बिजागुले सकले न्याफेमा दुःख मुक्ति या लपु केना बिजाम बुद्ध या शिक्षा सक भन ठोकेको नीति सकसिगु योगदान उत्तिक देमा थए मन तुसे थए भी तुसे थौया ज्याजो पाखे ब्यागो इ न तेल लाल बन्डी ट्रेडलिङ या गुहाली न्यागो नेपाल भाषा या ज्याजो लोक हागु मे ज्याजो न्याकामी जिरामा बजाचारे बा ओइगु शुक्रबार 12:15 बजे हाक्न छित नाप्लावे छित योगु अले लोक हागु मे निंकी गुया नीति थौया नीति ठुली हेजुल ज्याजो पाखे बा पलखलिपा छिस थाहा अपडेट नेना दिफै शान्ति ओ सद्भाव नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुइ नसिफति पी मे
मेगाहर्ज जेना चोना दिस बा सुभा